nel nome di Tata, di Dio e di Spirito Santo. Señor sea con vos. Maestro. Rumanang, bombini. Bombini na bostantur ko ta presente e mas claro na tores nang ko ta sigeno nos na momento ng aki via live streaming. Nos ta hobi bendicionar awe nos portopa mas riba e caminda di Senhor. Nos ta bendicionar awe bautismo lutmo lugar me de nós. Bendicionar te ainda tinhende ku ta escorre pa sigi kana riba caminda di Cristo. Para menos continuar mi capítulo rende, por favor poner na telefone na silent of paga essa aqui. Nós estamos sumamente contentes com dia mais, awe, cor, God Sing Generation, te junto conosco para animar nosso sacrifício de missa. Naturalmente agradecido com o celebrante principal, Pastor Jansen, nos servidor de missa, que está junto conosco e nos leitor. Me dá a palavra na Pastor Jansen, para assim nós começar com o santo sacrifício de missa. Não somente o santo sacrifício de missa, mas também nós temos bautismo de jongeman, seu padrino a chega acaba com sua flornang, hopi bonita, que propõe o stoel, dan heb je er geen last van. En dan zit je ook rustig, want dan staan de voeten erop. Hoe maak ik maar? Ki nome posso aduna posso io? Kilian. Ok. Hopi bonita, avevo mi messo qualche altro punto, no? Sopra hopi tempo passato, quando stavo facendo un bautismo aqui. No. Posso tapire bautismo ma posso io, però questo posso assume responsabilità riba vosso di lante e unang den fe cristian. Lota posso deber di signo vosso yu, ken Cristo ta, i con nang tahiba vide cristian di acquerdo di evangelio. Vosso lo tinco signo nang mas tanto per medi di vosso esempio e lei principale di Cristo cutabisa. Stima Dio di entero corazzone, stima vo proimo maniera bomez. Vosso mayor stima, te acceptamos vuestra responsabilidad como mayor cristiano. Vosotros permitís, diseña vuestro yo, conocer Cristo y su evangelio. Y vuestro padrino y madrina. Vosotros dispuesto de ayuda mayor, dengan deber di tata y mamma cristiana. Vostra primitività un esempio di fede e comportazione cristiana per vostro IA? Ok. E meglio vostro rispondere bon. Perché a volte non sta bei unta e mucha riba su borst. Per espressare che for di momento che la nasce, Dio sta junto con noi. E damit è un simbolo di perdono. E pisei corta per canta cantica di perdono. Con questo dolore
Thank you for your glory. Glory to God on high. Glory to God on high. Peace to all men of good will. Peace to all God's friends. Oh, Jesus Christ our Lord, the Father's only Son, all our sins you take away, show mercy and receive our prayer. Glory to God on high. Glory to God on high. Peace to all men of good will. Peace to all God's friends. You are the Holy One. You, Jesus Christ our Lord. With the splendor and the Spirit, we honor you as the one true God. Glory to God on high. Glory to God on high. Peace to all. Peace to all our friends. Láganos reza. Señor nos Dios, por amor y misericordia está sin límite. Dúdanos algo de por generosidad. Ayúdanos by delante den fe sin mira para atrás, para nos por servir para tu reino. E saca-nos a pedimos, por meio de Jesucristo, por nosso Senhor, que na Bíblia reina com o Espírito Santo, dentro do século de século não. Primeira leitura da saca for de rei. De tempo allá, Senhora disse profeta Elias, consagra Eliseu Yudi Shafat for de Abel Mehola, para segui-lo como profeta. Elias abai for de Horeb e ela topa Eliseu Yudi Shafat, uta plug kunuku. Eliseu estava tinhende ta traha com 12 par de boi. E mês estava tacando atrás de laatste par. Ora Elias estava a passar, ela benta mantel riba Eliseu. Mês ora Eliseu alaga e buenam panan cuenta. Ela corre by trás de Elias e avise. Lagami sunchi mi tata e mi mama yamayo, promemi seguibu. Elias a contestar, vai back numa. Corda. Como não obrigava a fazer nada. E ora Eliseu abaibek, ela coe su par de boi, mata nang, e coxina nang, riba e palo de yugo nang. Ela duna su gente nang e carne come. Depois, Eliseu abai com Elias, e ela vira su servido. Palavra de Deus. Nos alabamos, Senhor. Eliseu abai com Elias e ela vira su servido. Palavra de
E di dos lectura tatuma for di carta di San Pablo na Galatanang. Romanang. Cristo aduna nos libertad, pahasi nos liber di verdad. Pesei, para firme den e libertad e no volme somete boso na yugo di esclavitud. Romana, boso ta llama pata liber, pero no usa e libertad pa entregar boso mes na mal deseo nang. Más bien, sirvi otro pa medio di amor. Pa sobra, por resumir enter lei di Moises den su mandamento aqui. Stima bo prójimo, maneira bota stima bo mes. Tene cuidado. Pa sobra si boso sigi morde y abarca otro, a lo largo, boso mes lo acaba con otro. Pe 6 mes mi tabisa. Si boso laga Spirito di Dios guia boso vida, boso lo no satisface, boso mal deseo nan. Pa sobra, mal deseo nan ta bringa Spirito di Dios. Y eta bringa nan. E son que vai conta di otro, que men, que boso no podis hacer lo que boso quer. Pero, si tan su Spirito te guia boso, boso lo nota somete na lei. Palabra de Dios. Señor sea con vosotros. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. El tiempo para Dios toma Jesús cerca del cielo estaba acercando. Él decidió firmemente de coger camino para Jerusalén. Él manda mensajero su delante y no va un pueblo en Samaria para hacer cierta preparación en pie. Mas el gente del pueblo no quiere recibir Jesús, para sobre él estaba en Jerusalén. Ora e discipoli Jacobo e Juan, a mira lo que estaba pasa, non avisa, Signor, vos quiere para nos manda candela cae fuori del cielo ribanan y destruinan? Jesús abira cual non, y después non tura sigue para un otro pueblo. Na camino un hombre rabin visa a Jesús, mi que seguivo, una cubobai. Jesús a contesté, solo tin cueva y para tin neci, ma i di gente no tin ni un camino para sosegar su cabeza. Él avisa a un otro hombre, seguimi. Jesús avise, Señor, permitimi, vai dera mi tata, promet mi seguivo. Jesús ha donné para contestar. Laga morto dirán morto, pero a vos vai proclamar reino de Dios. Un otro avisa, mi que seguivo, Señor, me laga mi llama, mi hanen di casa a yo promé.
Jesus avise. Njung hende, ku comincia pluch, I queda vac para atrás, nota servi para reino de Dios. Palabra del Señor. Háganos cinta romana. Romanos prima. E abbiamo a celebrare la fiesta di Sagrado Corazón de Jesús. E a ver, nostra mira con Jesús a sigue su camino para Jerusalem. Pasover naar Jerusalem, lo tumo lugar, lo que Dios quiere para salvarnos. Jesús avak solamente dilanti. Hij wist, ik moet nu naar Jeruzalem gaan, want uiteindelijk zal ik verreizen en de mensen met mij meenemen die in Jezus Christus willen geloven. Die in mij willen geloven als de Zoon van God. En ook willen leven zoals ik het hun heb gezegd en heb voorgeleefd. En Jezus nam daarbij in koop dat hij moest lijden en moest sterven. Maar hij kreeg de kracht omdat hij wist, God gaat met mij mee door het leven. Hij houdt van mij. Het is mijn vader en een vader wil alleen maar het beste voor zijn kind. En uiteindelijk zal ik de overwinning halen. Dat was belangrijk voor hem. En daar wordt hij ook geconfronteerd met 2 van zijn leerlingen die een opdracht moesten uitvoeren en begonnen te zeuren dat de Samaritanen hen niet wilden opnemen. Waar ben je mee bezig? Dat is een bijzaak. Ga naar een ander dorp. Samaritanen en Joden spraken niet met elkaar. Dus vraag het dan ook niet en erger je niet. Want het belangrijkste moet nog komen. Daarom moeten wij naar Jeruzalem. Broeders en zusters, lijken wij niet vaak op die Jacobus en Johannes? Dat we ons ergeren aan dingen die eigenlijk helemaal niet belangrijk zijn. En een mens die een visioen voor ogen heeft, die trekt zich er ook niks van aan. Want hij wil zijn weg gaan. Daar wil ik naartoe. Dat is hetzelfde wanneer je gaat fietsen in de bergen. Dan weet je, wil ik dat uitzicht zien, zal ik die berg moeten opfietsen. Ik zal er moeite voor moeten doen, ik zal moeten zweten. Maar je weet, dat wil ik zien. En als je zo door het leven gaat, broeders en zusters, dan word je een rustig mens. En dan kun je ook tegenslagen verdragen. Vandaag zijn wij hier en zijn we getuigen van de weg van deze kleine jonge man, die nu nog rustig op papa's knie zit. Nou, rustig. Als ik daarbij blijf, is het goed. Maar hij begint vandaag ook aan die weg. En het visioen van papa en mama en padrino en padrina is uiteindelijk dat hij niet alleen hier te midden van ons leeft, maar dat uiteindelijk Jezus voor ons de dood heeft overwonnen en dat we elkaar weerzien aan de andere zijde van het leven, bij God. En als je dat voor ogen houdt, dan kun je ook met tegenslagen klaarkomen. Dan kun je dat een plaats geven. Maar iemand die altijd achterom kijkt, of alleen maar commentaar overal op heeft, daar heeft Jezus niks aan. Als je Jezus wilt volgen, zul je hem radicaal moeten volgen en in zijn voetstappen treden. En dat betekent ook tegenslagen aanvaarden. En het zien als een middel van God om ons te beproeven of we echt van hem houden.
Of we echt met hem door het leven willen gaan. Of dat we denken dat we met God een ideaal leven kunnen leiden. Dat kun je. Maar dat het ideale leven is geen leven met alleen roze geur en maneschijn. Je zult ervoor moeten werken. En dat betekent niet alleen dat we ons werk, het normale werk moeten doen, maar dat we ook God moeten loven en danken op moeilijke momenten, maar ook op blijde momenten. En vandaag zijn we God dankbaar dat Kilian, dat Kilian hier vandaag, ja ik heb het over jou, kijk mij maar eens even goed aan, ja. Dat hier op papa's schoot zit en begint aan het leven met Jezus. Daar zijn we blij om. Maar we willen hem ook begeleiden met onze gebeden. Want ook in dat jonge leven zullen er moeilijke momenten komen. Maar een mens die van God houdt, die weet, ik kan alles overwinnen. Zo heeft Jezus de dood overwonnen uit liefde voor ons. Romanen stimal, lagen mi pidi bosse palanta para, pa expressa bosso fe metambe, pa primenti di duna e bon e hempel. Nostra rospane così mica. Posso che abira l'omba pa maldat, cut anningamento di Dios, tua forma di brua, e superstition, e biba, como Yunan liber di Dios, Posso che evita trampa di diavolo, maniera materialismo, sensualità, ingiustizia e discriminazione, falta di fe e falta di confianza in Dios, pa su maldad no domina vosso. Vosso che renuncia na tentazione di será vosso mes pa otro non den egoismo, e vosso che renuncia na Satanás, tate di picca e re di maldad. E agora nós assim positivo così mita chiede. Vosso te chiede in Dio, stata Todo-Poderoso, creatore di cielo e terra. Vosso te chiede Gesù Cristo, suo unico e uno Signore, qua nascena di la Virgen Maria, con anche crucifica, qua morì, con anche terra, qua risuscita fuori morto, e qua volta sintana mandrece di Dio stata Todo-Poderoso. Voce de chiede Spirito Santo, Iglesia Santo e Cattolico, comunione di Santo, nang pardon di picca, resurrezione di hende, for di vida, for di morto e vida eterno. E sacita nos fe, e sacita e fe di Iglesia, e fe con nostra professa cu orgoglio, de Gesù Cristo nosso Senhor. Romanos stima, vosso que pa boiu, vosso ju, da batizar de acordo com a fé que nós acaba de professar junto. Quando é cega, da muito assim como, se nada komt, dan vai cá. Ok. Ja, vosso papinho.
Romano después de profesarnos fe y el bautismo de Kilian, láganos recomendar a Dios data su bondad, tu nos necesidad, láganos reza. Mi Senhor e mi Deus, láganos reza para turnos de funtunan ku abai-nos dilante. Tene bo misericórdia riba tur esnan ku amori. Laga bo angelan habri porta di bo reino panan. Pa Budi Martes, Lin Martes, Ren e Cecília, Ilona Weaver, Ivan Requena, Gloria González, Orsini González, Victor Rosalia, Cola Santiago, que cumpre 5 anos de seu falecimento, Leine Tomás, 5 anos de falecimento, Urbano Grigoria, que abai sossegadia pro 1 de junho, Alba Albers Arens, que abai sossegadia 2 de novembro, para Juan Tomás Maduro, Sheila Van der Werp, Chapi e Dore de Stad. Senhor, dona na alma sossego eterno e luz eterna, luz da banana sossegar na paz. Ó Senhor, também nós taresa ao tarde para nós defuntos. Deus nos trata, nós está acudir na boia de confiança para sobre a bota nosso refúgio e fortaleza. Tapi sei nós taresa pedido para nós enfermos não cutamalo na casa de quase cuido e de hospital. Para eu Anik, Joaquim, Tyrell Panteflet, Efraim Mercera, Ryan Frans, Alida Van Weyck, Parea Van Eymen, Yvonne Evers e Maybelline Gonzalez. Siga protegendo com o bom man poderoso para assim não por lograr boa felicidade. Ó Senhor, nós taresa também ao tarde para tur estar na rond mundo, também para tur estar na tá aqui dentro ao presente. Ao tarde nós taresa também para aquele que a receber seu sacramento de bautismo, também para sua maior não para madrina, com padrino para educar pelanta bom cristiano. Também nós taresa para Meruja Will Abad, que a cumpleaños dia 23, Menuska Kupra, que a cumpleaños dia 21, Mimes Persona, que a cumpleaños ayer, também 32 anos de vida matrimonial ayer. Para Amy Cleimuda, também que a cumpleaños awe, para Angelo Fomerino, que a cumpleaños awe, também mama está pedindo bendição para suyo, também para agradecimento de operação que abai bom. Para Arança, que está cumprindo 9 anos, dia 30 agora. Para o Senhor seguir drama, bendição ricamente ribanan. Ó Senhor, Laga nos pedir um momento de silêncio para nos mais intenção. Esa que nos te pedimos por medio de Jesucristo, nuestro Señor. amém. Romanos, stimavam a seguir com a preparação de altar e posso participar nesse do é bom colete. Não tem medo para si. Gezegend het werk van Veerven op het leven, de dan te zijn brood ontvangen en u dragen wat de rust van de aarde trekt, en op de handen maken van het brood van eeuwig.
Romano la nostra resta per il sacrificio porta gradavano a Dio stata Todopoderoso. Señor, ese Cristo de romano sacrificio, alabanza y gloria a su majestad, a nuestro Rey y eterno. Laga nostra resta. Dios nos data e pange binja aqui, da mostra-nos lo que voglio a sofrer para nos liber liberdade. Juda-nos bij die land die den fe, sing mira patras, segun e hempe di voglio, che neta Bibbia regna, cubo e Spirito Santo, den tuo siglo di siglo non. Señor sea cuboso, alza vosso corazón. Laga nos gradeci, Señor nos Dios. Amadat, da nos deberi ta bon panos, di gradecivo sempre tu cammina, data Dios Todopoderoso e eterno, per medio di Gesù Cristo nostro Signore. Per sopra su nascimento a renovarnos naturaleza débil, su sufrimento acaba con nos picana, su resurrección aduna-nos vida eterno, e subiendo cerca buona stata e la abri porta lang di cielo per sempre. Per sé junto angelang e tu santo, nostra proclamai il himno di gloria cantando sing fin. Embadat, Señor, da santa vota e cultura son ante creación, qual sali for di bomang, da lavabo, per sopra per medio di boiuna, Signor Gesù Cristo, e per forza di Spirito Santo, vota dona tua creatura vida e vota sanctificar tu cos. Nostra glorificavo per sopra continuamente, boa reunir un pueblo per bomes. Assina, cu foi caminda solo ta sali te caminda et adrenta, nang te ofrece na bo maestà una ofrenda sin mancha. Da pesel, Señor, nos rogabo humildemente, consacra e ofrendan aqui, cu nos a aparta pa bo, sanctificanam pa bo Spiritu Santo, Rangbira copa e sangue di Boiu Gesù Cristo, cu amanda nos celebrar il misterio nan aqui.
pa sopra e noche con attrazione, e mezza coe pan, agradeciendo el alababo, e la chibra e pan, e adonena sole panan bisando, tu ma bosu tu come, pa sopra esa che mi culpa, colo te entrega pa boso. Et a Dios, et a Señor, et la lanta bonimos Señor, todo día mecedora y tu lengua profesa, coeso Cristo ta Señor. Ni mesma manera después de cena, el acoge cáliz y careciendo el volve al lavabo y adonena su discípulo bisando. Toma vos tu beverice, pa sopra esa quita e cáliz di mi sangue. Sanga di alianza nuovo e eterno, culota drama pa bosso, e pa hoppi hende, pa podong di pica. Hace saki pa kera koda riba mi. Et a Dios, et a Señor, et la lanta fordimos nuestra Señor. Todo día me se dobla y tu lengua profesa, coeso Cristo ta Señor. Láganos professar il misterio di nostra fe. Cada vez conosco me para aquí y nos bebe fade cáliz, nostra proclama moto de Señor, Dio revolve, Dio revolve. Ta per bontà ricordando il soffrimento che voglio a passa per nostra salvazione, e tambe su resurrezione admirabile e su subimento nel cielo, e sperando alla be su venida gloriosa na fin di tempo, nostra ofrecebo il sacrificio vivo e santo a chi, come prueba di nostra gratitudine. Tira bobista ribe e offrende di boiu, che per sua morte restablece nostra amistà. Laga su corpo e sangue, fortalece nos, pasina nos porta igen di suo Spirito Santo, e forma un corpo e una spirito den Cristo. Ma remes behasi dat bier en offrende permanente pabo, panos behind a parte den boherencia, junto con boa escogido na promelo con la Virgen Maria, Mamma di Dios, con boa apostole e martiran e tu otro santo,
Panang intercession, nostra conta di hania sempre boido danza. Nostra supplicavo, Signor, per sacrificio que reconcilia nos cu botame trece paz e salvação para o inteiro mundo. Consolida fé e amor de boa igreja durante su passagem del mundo. Cuida nos Papa Francesco, nos obispo Gerardes, collegio di obispo ng enter clero e enter pueblo gubo agana. Scucha oração ng die família, como quiera trece junto aqui da mo presença, specialmente a família de Kilian. Tata misericordioso, hala benignamente cercabo, turbo junang, na unda kunang tabiba. Toma dengo reino nos romane defunto, tu resnan co abai for di nos, e a morì dengo amistad. Nostra spera co aia dengo reino, tu junto nos bogosa eternamente, di plenitude bo gloria, per medio di Cristo nostro Signore, den kende botaduna mundo, generosamente tu lo che tabon. Per medio dice, junto con e idenge, nabo Dios state todopoderoso, da unidad di Spirito Santo, tu onor e gloria, den tuo siglo di siglo non. Amen. 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 Uniti nel mesmo spirito nos parece con confianza e orazione con nostra recebiti nos divino Salvador. Cielo, non pasea, santifica, la reino, divinato, o volontà sea, sin a terra, como la cielo. Danos a ver, nos pan y cada día. Ayúdanos por misericordia, para nos quedar siempre libre de pecado y proteger contra toda tribulación, mientras nos va de venida glorioso de Jesucristo, nuestro Salvador. Señor Jesucristo, por aviso, por apostolán, mi talaga por su paz, mi taduna boso. No mira nos picanan, sino fede por iglesia. Complico por palabra e dona-nos por paz e unidade completo. A boca da Bíblia reina dentro do siglo de siglo não. Paz e Senhor seja sempre convosco. Como manda Cristo, laga-nos desejar outro paz com grande amor.
Dichoso es nan kuta combidana sera di Señor, ata elam si di Dios kuta kita pica di mundo. Señor mío, da digno, pavo bini cerca mi, ma papia un palabra, y no mita cura. Oración de comunión espiritual. Oh Jesús, mi Señor y Salvador, me te estimaba riba turcos y me te desea de recibir de mi alma. Me no por recibir de Santa Hostia, pero dentro de mi corazón de una manera espiritual. Oh Jesús, mi Señor y mi Salvador, bom venir de mi corazón. Lagami brasabo, con enter mi alma y marami nabo, cultur mi deseo nan, no lagami nunca separar por divo. Amén. Y
aspiração? Nós canta? Ok. Agora nós canta junto a aspiração de San Ignacio. Cristo, salvanos. Láganos reza. Senhor nosso Deus, larga o sacrifício que nós oferecemos e a Santa Comunhão que nós recebemos, dura-nos vida nova. Assim, para unir com o bom do amor, nós produzimos fruta que dura para sempre, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Romano, me queria mais adiante nosso irmão Elba, como compreender que tem anúncio especial para ele participar. Me quero chamar adiante a comissão, nossa comissão, Steven, Requena, Lucia, Indira, Bruder. Você pode passar adiante um rato? Maneira você não sabe que sim, você sustém, ou nós sustém, nós não podemos celebrar no santo sacrifício de missa, tu luna, dia para luna aqui na Tilburg, nos missa antiano, com nos pastor Jansen. Para ser ao tarde, na nome do distrito em Colanda, me quero oferecer na nossa comissão regalito chiquito, para assim nós conseguir com nos missa tur luna aqui na Tilburg para nos antiano. Tengo que ter me prioridade. Elba, danke. Stichting Vinculada de Coração, danke. De 3 anos passados, começar com nós, missa aqui na Dentelburg. Conta uma anedota, que tinha um senhor que avisava-me, que organizar a missa no pavimento de meu estado. E digo, meu amigo Steven, me dá tanto dor de cabeça, e qual que tá? Digo, nem eu vou imaginar quanto custa nos tomar bem, tu luna, de 3 anos largo. Com hobby amor, o nosso saia de arriba, nós está sempre gostando. O dia de novo, nós está duro, para a porta que por abrir, gostamos por vir aqui não, gostamos por participar numa celebração aqui no pavimento de nossa Tilburg. Nos tour e comissão, werkgroep também, loop da werkgroep. E em die werkgroep zit aqui dentro, pastor Jansen, pastor Jansen, missa que não está todo lugar. E você não está aqui não presente.
Nós trabalha duro, mas nós quer, sem Deus, nós está nada de mundo aqui. Nós significação grande que Deus tem na nossa vida. E para você não também, nós estamos a porta aqui, para você também presenciar Cristo em vossa vida. Corre que Deus te vos dá, então nós tour aqui também. Amém? Danke. Danke. Romano nós temos a ver com Cristo que para nos walk dilante com perspectiva positiva. Essa que porta diferente para tu rende, por exemplo, se você está invitado a qualquer para vacância, tem temporada de vacância aqui, maneira amas aqui. Pero não, de parte de comissão completa, nós queremos dizer a todos que estão bem vacância, safe travels, vai pouco a pouco, anda nós guarda bastante. Back aqui na onde conosco. A vezes, depois, nós estamos no sacrifício de missa, nós temos benimento de pão com bolo. E bem aqui, o não pede para guardar pão, porque você está assumir que qualquer bom coração a guardar pida pão. Sim, então? Dank na turco A, e lo vai cooperar com o benimento de pão. Vossa contribuição te ajuda para nós seguir cobrir o gasto de estar no sacrifício de missa que nós temos por luna. Dank na Steven, que está encarregado com o live streaming. Dank na Cor God Sing Generation. Nos lector ng servidor de missa, Pastor Jansen, que, por cierto, nos que acorda turene com o Pastor Jansen agora nos 1 de setembro na sua missa. Yeah, grande também na Boston Turco tem presente e Turco também que siga nos via live stream. Bem especial na Kilian, que a batizar, nós esperamos por seguir mira, mama, tata, padrino e madrina, muito bom. No seguinte, está no sacrifício de missa, já domingo 31 de julho, ou nós tem presente para assinar animar no sacrifício de missa. Mas coisas que tu luna agora que nós vemos espirituais não com assim aia para passar dilante tu uma bendição, mas como nem com esse não com a bem com bolo para passar dilante para mim, ali está com nada aqui agora. Não, para tu rende bem dilante, esse não com assim aia, esse não com também assim aia e tu porque é uma bendição especial para passar dilante tu uma bendição se que pastor Jansen. Maya opmerking, então na seu lugar também, e tata nang também, por favor, passe dilante para tomar a bendição. Tomara danke para ter presente em maneira Steven da Bisa Turbia, corda com o Papa Deus está estima vos nang e nós também. Feliz tarde. Romanang
Provalenxima, dosimang pasam et tabete un celebration que tu hende que aiutami na hele Noord. Nos appone un tent grandi met eten, een bar met drank. En ik moet zeggen dat herinnerde mij aan de feestjes die we ook in Oost-Maland hebben gehad wanneer jullie komen. En ik heb dan ook de toezegging dat die grote tent, die komt ook 8 september, komt die bij mij in de tuin te staan. En na de mis dan is er een bantopa in de tuin. En als de commission weer spulletjes meebrengt om te verkopen. Ik heb ook Antilliaanse familie die gaat koken. Dus wat dat betreft wordt het een super party. Ook u bent uitgenodigd om in september naar Heerlen Noord te komen. Naar de Cornelius. De posters worden nog gestuurd. Dus maak goed reclame zodat Heerlen Noord ziet van er is een levendige gemeenschap met een Antilliaanse kleur. En in Heerlen en omstreken er wonen veel Antillianen, maar die zijn nog niet voor de dag gekomen als groep. Dus als die horen van daar is een bantopa, dan hoop ik dat we ze uit hun nesten lokken, zodat ze samen vieren en dan kunnen we kijken of we niet vaker ook in Heerlen een Eucharistieviering doen in het Papiament. Maar dan samen ook met de eigen mensen, want dat is het voordeel als jullie komen. Want ik kan een gospelkoor uitnodigen of een koor uitnodigen, die zingen dan geweldig, maar die makambas die zitten op een gat en die bewegen van geen millimeter. Of ze kijken, ze genieten, maar er komt geen schwung in. En als u komt met een bus en u zit tussen die makambas in, dan kunnen ze niet. En van tevoren zal ik ze opfokken, ja? En naar de fysiotherapeut sturen voor een heupen los te maken, zodat we er een heerlijke Caribische happening van kunnen maken. En ook na afloop zullen we er weer cocktails hebben, zoals Aperol, gin tonic en ja, ene cocktail, maar die noemen we niet in een kerk, maar die kun je wel buiten drinken. Welke het is, hij weet het. Ja? Een lumpia? Ja. U mag dadelijk met ons meelopen met de bloemen en dan gaan we de bloemen naar Maria brengen. Ja? En ondertussen zingen we dan daarna het liedje. Señor sea cuboso, Mare Dios poderoso, bendicionaboso tuo, nel nome di Tata, di Giubi, di Spiritu Santo. Als ik wat vergeten. Nee, maar we niet. Dat wegen de afbeelding van de liefde.